clear tu te chi bai le vek ule zun ni ruk kan lo thleng le ta a voin pathian nia inom na mun thiwa hun tha in chan kan bei sei zun ninga nizana ha kha khopui veng thar lama bompua ka khan salai phun sang salai tial chon le salai lai kul thangte an thia voina Sipaiin Biak-In hun ser mangin hengmi pathum te hi voiliam anni CDF member pakhatina soidan chuan CDF member te omna in bula bom hi apuak ni om takania mi pahni chu amuna boral ngalin midang pakhat chu damdoi in panpuyan ya konglaka boral vele ngal mai bok tu kut tu nge ti le engtia puak nge ni ti po hi soi mai theilo anti hetian ni zana bomba puak nu khan sipai lam chuan mi veivak som livel an man ngal phota CDF member thita chung te po an man bogani mindat lampo hi thomala dai thei tak tak lo township huam chung mong chong chaklama voin khan sipai terrorist tele PDF te anin kap na sale hlea sipai terrorist lam hi mi zale somnga vel zetan nia an thok ri phleni bongte khwa atanga tlak lama anin do boka muntina sipai terrorist te hi anin zar phar ni in helaum ma om pakhat chon soi hetia mun ni lai maya anin do na hian sipai lam hian an ti dan pa nga yen ral thuam lian te pon mangle nge ya iwenin man no oi mi lo chemical ral thuam po achelek le nge ni in an soi chemical an man telawang hian PDF lam mi pakhatin nun na achan to nia soi ni a mi pani in hliam an tuar to bok sipai lam hian thlo na te pon mangle ni in an soi voin zun ne rukhan kalemiu khopuya COVID-19 na wangin mi pakhata thile nimin zun ninga khan mi pathum an thito boka kalemiu khopuya hian covid awanga thi mi som anom to ni Rakhine state tongku khopui huam chunga om charity group pakhata thalai te chu AA lam ne nin zom na in ne ni ti in sipai lam chuan nimin khan an man ni in western news chuan soi nimin zun ninga chhun lai vel khan tongku ka tangin tan toy lama motorin an kala konglaka an lo manta nia soi ni a charity group an ho tu ku ong win line le midang te po an telani he charity group hian mi harsa mania zirna chhun zom theilo thalai te tan english zirna te computer basic course chi rang rang te kalpuya tum me kania man an tok le tamai hi apoi hle ni mongjo khopui chinduin luira le lam jinma pin township huam chunga se hlong le ong chenta lama po tukin khan sipai terrorist tele civil mi te anin kap le ni in BBC chon soya sipai terrorist lam hian ral thuam an nei thazok zel box sia azia lo thei khop mai tukina anin dona civil lam pakhatin nun na achan ni in an soya in dona hi chhun lama chon boru ka dai le tadeu ni in an soi bok jinma pin lama hian April thalam khan an boi hrep to a mi som aya tlem lovin an lo thi pha to ni kha sipai lamero chuan chiang kuang taka thu soi an la nei lo sian state suinyong le nyong sui inkara nizan khan sipai terrorist ten bai ka kalai mi pathum an kap le a ku tanjin ong le ku te 9 te chu an thinga la midang pakhatan man bok hengmi te hi motor kong pui dunga kalin number zani somni le pahni sipai kem bulan thlen hian sipai tenan nunga tanga ngalen an kap ta ni an soi sipai lamin an soi dan chuan ding turin an tia an ding du lo anti heng ruang pani te sipai lam chuan an langa la tun thlengin an pekir le ri talo tin hliam tuar khain zo win po adin muna thalo khop mai ni an soi bok min kin township tongduin muna high school pakhat chu tukindar ni vel khan piuso 3 anti sipai lam tangten an hal ni in an soya khomi puiten na sataka an thel po in an hum theitalo akangral vekani ome hetia kan lai hian sipai lam tang chung ko then khat le an VC te po tiamin kang thel na lam an mel mu tur po an omlo an tia hetia kang maya chu ma ni thum vel khan sipai council khop tu tele VCP te hi aru kinan committee ngei ni in khomi puite chon an soi poka ti hian PDF lam kut nu anga ngai thei turin piusoti lampo hian aru kin thilan lo
ti ve zel boka a Buaithak chho zel chu ni hi Zun niruk tukin khan kaya state demosu township huam chunga sipai te chuan silayan lek na sale hlea Biak-In te hall le sikul chenin ral thuam lianin an kapa an hal bok ni in amuna om te chuan khitit media an ril demosu township dongan kha a sipai terrorist an luta veng number pali na lama tran mun siamin silayan metpuak na sa hlea RPG te pon chelek leni chutiang thau chuan loiko khopui lama tangpuin helai dongan kha lama hian ral thuam lian an kap na sali hle bok sipai terrorist te kut tuarin dongan kha Biak-In a chenwala kongpeng thuama dor te po sipai terrorist lam chuan an hal nia soi ni bok sikul pon hal kang hluah mai hetian ti chan ni beran soi chu PDF ten tom nan manglo sen du ani ome kaya state a hian sipai council lam chuan eng in po ni se PDF lamin in pen nan an man phot chuan beizel turani ti thu chuan lo siam to wangin hetiang hian pathian Biak-In emo sikol emo an ren lo tar leni hetiang a state a Buaitak ema wang hian thil mana do chak hle boka minaran ni tina in hlo fa ei zong te tan chuan nun kho chua har sa tak din muna an ding mek ni in Myanmar now chuan a soi bok bu faiman a let ni zetina to chowa petrol le oil lam phei chu a let thumli lai na to chho to ni nan soi kan video masalama kan soi tak Irrawaddy region hle soi khua thil thlengkha kan la hrengang chu nimin mai ani kha sipai terrorist te chuan civil mi som pasari lai an kap hlum ti khania khatamo phurtu ber an sikul zirtir tu mai chia kha khomi puiten an sat hlum ve mia mai asa hanin sa hlum hi chu anadu view donani ama wanga thil hliam turan tam em maya anin sum zo to big lova kutan thlak ta ani berang chu voin jun ni ruka po Myanmaram chung mun rang marlam kachin state atangin chimlam tanin tari region khopui tina ram chung khopui lian ranga kongan zo le hlom Korea mi puite hian Myanmar mi puite torna hi anlai nat beraniang ram ranga kong zo le demonstration ti vel kha atir lam kha chuan kan mudeu nuala arei tela an thom wanga dai deu vek tamaya mase Korea ero tun thlengin Myanmar mi pui an din pui tlat ti ni tin deu tho hian demonstration an nei thei deu rengani voina po dejonga te anram capital Seoul khopuya te Myanmar ram tan demonstration an nei le a huai hotu te hi Myanmar mi te an ni ngei tura ngayela mase Korean mi te nan tel puina sa thin hle ani China puina adin Asia Infrastructure Investment Bank AIIB anti chuan Sipai Sawrkar sumapuk tir don Asian Infrastructure Investment Bank AIIB chuan Sipai Council Sawrkar tan loan pe ka in huam thu Financial Times chuan ni min khana tar langa atizia lo le hle mai Financial Times ina tar lan dan chuan AIIB Vice Chairman Mr. Joachim von Amsbach nenanin biak na eng project thartan bi ke mo pek tumlam soi chen la om chia lova antan chuan Sipai Council hi Sarkar lailok anga an pom thei dan polisian nei thu soyani Khawvel Sarkar sang an pom pui Sarkar ni lo ma se aram thenom te ne na sum don na lama anin lai chin dan diplomacy lama an su khlek dan le tual chung administration in real bol dan khiranin loan pek dan tur ruaman na an nei thu soyani AIIB hi sang nei le som parukadin tran khani thilchik mi te thlir dan chuan he bank hi Chinese President Mr. Xi Jinping a thil tum lian ber RBI project pui atum ber ni in an hria a tun thlengin project sang zal e som pakuatan US dollar billion som ni le pali sumapuk chhuatir to ani Myanmaram hi AIIB member ani fea sang ni le som parukhan private sector electric power energy project pakhatan US dollar makdo dai som ni la ya lo puk tir to bokani Sipai Council Sarkarin thune na ponglak nu tharum thoa mi pui zariat le somnga chuangin nun na an chan nu le mi sanga lai mai zealan tan tir nuwa World Bank le Asian Development Bank tepon Myanmar ma an project nei te ta na tran pui na pek an ti top nu atangin AIIB hian ruam man na aron thar tho vele ani bera andem om pledon ani hi
America rama Stimson Center economic lam mit hiam khom zinga China chungchang lam zirbing mi Mr. Yun Sun chuan khothlang lam sarkar ten kong engki ma Myanmar an kom set na chuan China le Myanmar hi ain nu nei tir thret zokani atia Myanmar ramin tunang politics thila Buaina tam takan ma chon laya sumpei punna na in bar lut hi AIIB hi atifu chialo mai thei atibok United States Institute of Peace atanga mit hiam te pon tunang din mun China sarkar chunga me puite lung oi lo lai tak ramboi chhum puile covid thrileng ina tu me kara CMEC project ti hlo tin tuma Myanmar ma lo enroll chen hi adu am thak le ni ti an soi ve bok Beijing sarkar hian Sipai Council ne na tang dunin Myanmar am chunga sum don na lam thil in pei punna na manzel tum chuan anei sum hi ala chan nge yang antibok Sipai Council sarkar chuan NLD in sarkar na an chel laya din CMEC lam malatu committee member then khachu aban thena an mi le sa ananda lut phota China ne na tho ho na tur kong clear an jong chhota ni CRPH din party rang tel na NUG ero chuan Sipai Council ho malak na project atana sumpuk zong an sarkar huna an riat puidon lo ti an soya mo kan phurdon lo ti in an lo puang sa ve bokani Sipai Sawrkar daw dal turin medical and health department lama doctor te asul setu berahman lak line planning lama mit hiam tele construction lama engineer lian tena Sipai thlop zonga China project an pompui ve zel ero hi chu an dem om deu ani hi kar le lama khian ASEAN le China indoor ton na kumsom thum atlin champha pualin ASEAN roi tu tele China roi tu te anin kom dona chumi main China ambassador Mr. Chan Hai le Sipai Council lal Min Aung Hlaing te nimin khan nepi do lama anin muleni hianin mu thu hi an mani Sipai Council lampon an soi chiang ngeya hetia diplomatic dan pa ngaya anan in mu hi Sipai Council in thuni na ala ka tanga atum khatna ani nge ome China lamero chuan hemi chungchang hian soyan nei ri lem lo nimin lama Chinese embassy le Min Aung Hlaing te in kom na chuan ASEAN le China ho tu te in mu khom tur thu te China le Myanmar in poton na chungchang te ramri boruak fel taka awom thei dan tur te anti ti dun ngei ni inan soya Sipai lam in foreign minister atana ada u wana mongluin potel veni ASEAN member foreign minister te chukar le mai khian Beijing lama ASEAN le China in sum don ton na kum som thum champha polin in mudon chunia enge mon soita kang ni tunla hian ASEAN roi tu te zinga manni lama an thutluk na anga ASEAN ai o a Myanmar ram palai an tir tur thuwa an mi du zong an thlang chuak thei lova hei hi Beijing an kala anin mu khom lai hian a thana in ko khom le kher lovin a han painanin muanga an rel nga lo po ani mai thei ani nimin pia lampo khan ASEAN roi tu te nen anan in mutta phot khania thilmak angreng chu ASEAN emo ramdang palai tu te emo le Myanmar sarkar roi tu te anin mu do na piang hian chumi ma deu chuan China palai te hian Myanmar lam hi an lo mu ma sakher zel hi ni March tha Armed Force Day anga te po khan China palai te le palai dang an om treu kha US UK le khothlang ram sang Myanmar Sipai Council an rek mek lai hian China ero chuan ngai dan than pa anei tlata ram dangin an ti dan hian Myanmar ram chung him na tan kongra wa sungei turania Buaina so sang zonga malak chu fu lawang alo ti zelani Myanmar chunga thil ti thei ber China po hian tuna Myanmar ram buai hi an lo hriat lok bik lo thu an soya China sarkar hian NLD po Sipai Council po thatakina dor ve tuna an ram chung thil ton mek hi kan mu du zong ani mi lo ti in February thalam khanan ambassador pon alo soi to bokani kha hetiang hian hanin soifel tum view ma se Sipai Council thuni na pong lak dau dala demonstration nei tu te ro chuan China an huat na are thei tak to lo ani ber hi Burma ma hian Sipai Sawrkar in tharum pangin ram an la obet thei ram chunia ram hausa tak ni thei din mun ding mek hi Sipai ro rel na wangin re thei bera alut le don ani hi
Burma ram le achunga cheng mi puite hi an lading chuak nge yang ti ero i be sei pui tlat teng u ahun laya Khawvel a thil ti thei ber nian soi thin USSR Union of Soviet Socialist Republic an ti kha an mani Communist Party chunga pol ru tak conservative pol khan sipai tanpuin sakat zakwa somkol ek pakhat kum khan Afghan ram obbe tumin ma an la a ma sen obbe thei lovani kha an hun lai kha chuan USSR kha Khawvel power nei nga ber nia soi thin khani ma si Afghan ram mujahidin pol ma an tlom tlat sakat zakwa som sari le pakokum khan Afghan ram chunga communist pol pakhat chuan ram obbe tumin ma an la a chu communist pol ram obbe tum tu te chu USSR hena puitani USSR chuan Afghan rama communist pol puiturin sipai sing thum zeta tir luta heng communist pol te hian Afghan ram chung kho pui deuh tele kong pui poimo lai lai an control thei chuan communist pol in Sawrkar thar an siam thei mai an beisei ani khati lai khan mujahidin anti muslim ral thum keng pol pakhat chuan an mani le an ram chung state a inzar phar ve in ven himnan kalpui vea communist Sawrkar sipai le USSR sipai lu thei lo turin tran an lo la ve na sa a communist ram obbe tumtu sipai te le USSR sipai tang kop chuan khopui lian le akiang nai vel an control theina chungin an ram za somret lai mai thingtlang khualam te chu mujahidin muslim ral thum keng pol chuan an control tlat ve thunga khote le state te chu an vakal po piangin mujahidin muslim ral thum keng pol chuan an lo am boost ta thina an power an mangman ngai manglo anu lama USSR sipain thona le helicopter mangin an va be te hialani mujahidin muslim te chu chan chezo ka tangma se an beilet ve ze thova tlom mayan tumbik chuang lova nakin lama chuan US aron lang chuak ve ta hlul maya US chuan mujahidin pol chu an mani in ven nan stinger an ti mai thona ka thlak na silai mangin an puya atir lam chuan an mang thiam ngal bik lowani ome ma se zoi nan mang thiam ve maya te chuan sangkat zakwa somret le paruka tanga riat kwa kumli chung khan mujahidin pol te chuan Soviet thona somnga zet an ka thlak sak manani Soviet sipai thi an tam em boka thona an ka thlak sak nul to wangin sangkat zakwa somret le pakokum khan Afghan ram an suasam lo ngai ta hiala Khawvel ram nga le power nei lian ber te zinga mi USSR chu anu sangkat zakwa somkwa pakhat kum khan ram som panga la ya ake dar ta zawani kha history chui mi te chuan USSR ake dar chan kha miram chunga ava inrol na satlu tuk wanga ngai tlatani Myanmar ram chung Buaina thuk take inrol tlat China po hi USSR ang hena om le lowang ti tu manan soi thelo an sipai council po hi alatluk chiat churin om khop mai tuna hian ral thuam lian nen mi puiren lo bak sakena chethin takna a hetiang reng chuan ama sipai te chunga tang ngei po in Buaina chuak le ngei narin om hle zo kani tuna po hian sipai mi puilama pakai ta an om zela mun puya in ti thei takin oma se tunang zela om chuan ke chiat hun ala nei ngei narin om hleni nakina chuan Myanmar ram hi ram thataka ala om vele ngeyang ti hi ibei sei pui tlat teng u ole INP Mizo channel clear to 10 in lo beng war phane thip don nia kan channel men lo clear sak zel turin kan som han pokachiu kan lo me